Assalamu alaikum. Bizden fond açılgandan beri muhtaçlarga jardam kolun sunup kelүүдө. Bundan bir qancha kun murda Güzel Eceviz'in kayrılı videosunu tartıp ketkenmiz. Hazır emi atçotluk videosunu tartıp alına turabız. Sizlerin jardamınızlar menen bizge çoğulgan akça 26.150 so'm çoğulgan. Allah talam sadaqаңыздарды, nafaqаңыздарды kabul kılıp, ahirette toğday bolgan savaplar menen kaytargan bolsun. Güzel Ece, bu karapayım elden çoğulgan akça, uşul akçаны siz özünüzdün muhtaçlıklarınızga gerekli bu. Жана ошондой эле ушул эжекебиздин кыздарын кийинкен эжелерге ушул үйүнө андан сырткарда продуктусун алып берген эжелерибизге, байкелерге Аллах таалам ыраазы болгон болсун. Чоң рахмат Ал Жардам коомдук фондуна. Бизге акчалай жардам, балдарыма да кийим эжелер алып келип беришти. Бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат сиздерге.